Hasteni joto nai tongnai rokno haini hailam so agoli TV channel o tini sing amotai borok rok malai ni phai sok phaijak Tripura artist rok busing nai thoke borok kaisa tokeno snam kha rok Hollywood Bollywood rok sasi amotai kom nungai je khoromnai bai kaisa short film toke busa pa holai meka bono bahki nai thoke borok khai thunu kha sing tini Tripura artist rok bai borok je dialogue muslo khai busuk kaisa nai thoke short film senam laika, nero untuk ke angkai ke nero benar juga naik ke sen borong ni talent no nero ni beskango borong ni wangsok nero pakai songsa laika pakai borong ni lagi kai laika sen borong pokti ni tini kenal lain ke hai lam so takut pe buku sono nero saya ini naik tunggu. দাদা একটু লিফট পামু সামনে লাইটার আছে তো এত রাত্রে মানে হঠাৎ করে ফিরতেছেন এখান থেকে মানে কোনো ইম্পর্টেন্ট কাজ আসলো না মানে আমার একটা রিলেটিভের ফিউনারাল আসলো আর কি আচ্ছা তুমি কি ওই সুমনের কথা কইতেছো নাকি সুমন হু সুমন যে কালকে রাত্রে সুইসাইড করলো যে ফুলোটা মারা গেছে এর নাম যে সুমন তুই এটাও জানোস না কোনো সময় চেহারা দেখছো না জানি না শুনে কথা কইবি না আমি সব জানি আমি যেখানে তুই তো সুবিধা দেখস তুই হেনে যাস অফিসার লেগা গেট আউট অফ মাই কার ডোন্ট ইউ থিঙ্ক দ্যাট দিস জার্নি ইজ গেটিং বিট বোরিং থিঙ্ক আই এম নট হিয়ার টু থিঙ্ক আমি কইতেছি গেট দ্য ফাক আউট অফ মাই কার গল্পটার নাম কইতে পারে চিন্তা করছো যাত্রী এ মিডনাইট জার্নি কেমন লাগছে গো ভালো লাগছে Sini panda koklam panda phai sok phaija Tripura ni artist te kabangma organization the samung rok bai samung rok bai mutai toke ba filmmaking rok bai kerja bobai sing phai ma lai na angke ang tapung no sini panda o lam sanai taman ke ora kong na sini artist tong hai pa ne sing poila ni simi ne chelai siwa na angke ni srem saro da de chinto Hambai habu TV channel no ani mongke Jackson Dagoma ke or toke is that auditing dim tabani or misigo concept de omit ola slamka e screenplay ro chobaka screenplay rogo bomata hai rob khayana basically ito bo Jatra nan tat klai kong wai sajuana ta nang most deng na thangpro nang most Some okay risung mana ka baru erka aman je friends word bahenge mizam pla honota mane abano nang arrange khayota omte heke khaine obono bai pa ke komor nai omar nai ngetseng feel lo thangi khaina sekang seng paper no jotono sajok payota omte ke khainai ade khaina he khainai tabung no ni o short film ni mung pharnung ke kamabun sini lokorong se cyclers koni title ni mongka jatir kaisa journey ta abo journey wo je malai tamongka amato iko nai no sangai le shona amo bisi ka saka ge giveaway he thango ek sak sal sini lokorong ni cycler se di chade barabu tei bu kha srang nai jar kha so nai jar ta actually abo kaisa dark mystery haita tabuk mane short film bla ngake bisi saga khite sai pai jang ma hai tango ni hai ke na ba ke na borong ni short film no borong social media ba YouTube hai ro ba phane da jang nai ni ro borong ni je teaching go samani je short film ni man o short film ni bising tin na lai di te ang te besunga ni kisa masa mung sung nai sini nai to nai ro nai tung di sini takuk song oro phai sok khoi jab ba hangke bono kare te bide age rogo ba puila rogo sunamda robe mi yar bai sunamda ni oni pal bai sunamda robe to snama tongkha angni je ani journey 2020 ni simi tengkha pro logi gari kya bo haino khorcha khormi logi ti khalega hanai kaisa o jos kari deba am bai khalega haibana aaj somo rogo to camera ro khania lighting go khania haino ro layu ge ko ekta khaimani boren geno iko Jacob to job film director boto ani school mate agi ke sinilai phano chenge eklogi khaya kota ke bo khayo ni saimane do
खाले collaborate khai Kokborok mane ekloge khale ne khaite khaite bini arogo bo naima no ani naina hingage wish the wish robni tongo tei koekta tongo amchai eta 이게 배 능이 지나고 오모타 하이 사무라고 능 약기 세원이 럭성자로를 또 sinango iko jacob bino plan khai tongo kwbangma chini tabo phunke chwng tam sanai tebo obono business model o swnamwi tebo kotor khainani hini chong tonglaio belai noni yapi nazaro success ngkang sini tirpa omota kene kabangma ketal mane toma sanai yapi sewi kongo te jotoni kisa masa belai naika thok snamwi ne lukorongni khao snamda maro bese nugui tongo ke omota kene sini o pandawo te khoroksa sini kesar mazaro asokja bo tongo ke sinbono bun belai keboni chini langsa khaijora o chini o panda o phai sok khaimani jora no sung bono lamso laibene ke lokorongno ni sini mungrok jadi Anmo mungkin Abhishek Dabarma ko kaisa short movie o ang act khaika as an actor so ang especially ang hamaya fanam jungo like chin director Jacob and of course the writer Jackson and my co-actor actually bono help khaima bagino ang or role ang character kam ka play khaima ka so big thanks to him because ang acting o ang asak sana thangkai I'm very new very fresh ekdom katal se but borogano jeভাবে unko khaikya mane how to act কোন দিকে acting kaham ke khaina na mane ang je mane kabang mano ang mane serengbang kata bong tani amo simen chune ke bomo ta hairo pek na mana ka crazy ba e kingke to unko ang sana thangke ang like shooting pro ang na kabang ma mistake kha so retakes onek bar mana rata na mana na ya angke chinan go bom ta hairo pe wang tong ro beto actually ani khe to mane sana thangke ani ang asak forward planning thaya mane sana thangke tam sanai basically living in the moment ta angke amte the opportunities I try to grab it ke bai ke no kaisa mo ta haina ka to teams na wa ta actually again big thanks to Jacob and of course Jackson no ang I also know from him last project nisimi ang bono sinika Jacob no bonga from malayo so Jacob is routine actually everything was possible men je ko ke na film ni direct karna ya here's the tabo rio o short film suna la thani o pop basit jona ro na ngai ka time of course 3 to 4 days naka 3 to 4 days exactly 3-4 days nanggo mo ta ke song the artist isabi sak sini ti basto bong thai sinan bong ta hai short film tokes na ma langi ba pisa films na ga movies na na yon mang ang je once ma mote tabuk na di je upcoming je independent filmmakers rok borok a scene no improve khaina bage onek mane passionate borok hard work ko khaito borok a budget bus ante ro kono wanshu ge mane tongthong bong yatung just one tongtung like whatever they have to go out and they shoot so amte kaisha mane amko tongna nangta like if you want to do something you have to do it ninoro resources just tongno ngamchuk ban khaiti amsuk mane mane enia je equipments ro ga upgraded na nangya mane amte kun ko kya just start making films dita belai ke hambai sini tapung no sini Tripura haste o bini haste ro go 120 ro amo ta hai tabang ma bisi ngui tong mai ka film city hai film studio hai film production ro samung tang ni bangi sini Tripura o bom ta he tel ke sung no wi tong ro it kaisa sreng mani institution ro ti khai kha te kabang ma jaga ro bu nai le la ham ta hai film ro ni bangi nei engke tabok sini orote sini story
जे स्टोरी सुनायनो बर' जागा माने वान थं खायग्राखा लकरखौनो बिसोर साइख्लायबा फैदो आं सोंगानि बखा हामबाय wan sumung hingake kaisa kok salema tongo do Jacob bai character kong ke silen rang khorso komung bla hane nge character komo badi ke story sajok lai ne kono kaisa khayota nge all story hinga to actually amo adaptation haiklayo kisa tangkamo ayang angko digi chini jombui faising ni no kaisa omo hai botana tongo ta but je chung screen on nungmani ama hai exact ya tangka or ke change khaika aga aboni dino tekisa sajobai akowai lai tham te ta asa khayo khap khayo sini o hasini ngai ang sini he sasiano je nacha thok kaisa short film no bage songsalai ta teibu kha khayo ni ro teibu tinango teibu naithok sna teng tei lokorongni khano lokoroni khao no jaga rokeng ge sini hasteo teibu omo thai khoroksa khorokni ya kwbangma no tongo omo tagini sini o panda o khaisok khaijak bono lamsolai no po story buini hai story ya sengre music video rok se khorokni rok mosajak kono haithano mo short film kaisa short film se khorokni besi swnamjak kaisa ke main artist tei koroksa main artist khoroknai ni oro tei omo tahai tamo sanai omo tahai actress rok naiki rok bo tahai kwrui ta no kakai naithokjaknai na bo tahino oro ni tei koroksa artist tei bo ke o tini o koklam panda o agolini je koklam panda o bo belai ke kokborok busia phano jora nawi hai kha tongjak tini chwng kha khaio nirok kha rok mane mo tahai ta belai di chwng tei kaisa kok bai sip khailai sibano jate joto lokorok no bobo boni kha ni kok rok no teibo srai srai ke saimano bangui hingke chwng hindi bai chwng o panda no songsalai sibano hingke हमारा जो आगोली का टॉक्सो में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच आप और बोलना मजा दीजिए हमारे दर्शक। मेरा नाम है प्रीतम रॉय मैं बहुत कुछ करता हूँ ऑनेस्टली बोलूँ तो बहुत कुछ करता हूँ इतना कुछ कैसे करता हूँ मैं भी समटाइम्स आई फील लाइक आई शुडंट डू सो मच थिंग्स बिकॉज पीपल गेट कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट शुड दे कॉल मी एन एक्टर और सर और अ डायरेक्टर तो okay I'm just Pritam Roy so far this will be good and if you ask me about the project आप कैसे कर लेते हो इतना टाइम मैनेजमेंट? वही बात है वही बात है टाइम मैनेजमेंट मतलब it I don't know there is a driving force I guess from behind which always pushes me to gathering energy and pushing myself along with that pushing the team as well कि चलो करना है मुझे हाँ तो आपका रोल कैसा है इस शॉर्ट फिल्म में? वेरी इंटरेस्टिंग और शायद इसीलिए मैंने आई मीन ऑब्वियसली आई मीन आई वांट टू मेंशन हाउ आई गॉट एसोसिएटेड विद दिस प्रोजेक्ट जैकब के साथ मेरा कोई पहले से कोई कनेक्शन नहीं था बट समवेयर समहाउ आई गॉट कनेक्टेड आई मीन आई गॉट अ इनविटेशन इन अ व्हाट्सएप ग्रुप सो it was a Tripura filmmakers workshop group. So there, Jacob, I think, shared a poster for audition for this project. And उसमें लिखा हुआ था कि I need a person within an age group of 30 to 35 who can drive and who can act. I was like, ये बंदा मुझे बिना पहचान के मुझे कैसे कास्ट कर लिया? So I just texted him and he was like, wait, give me for 5 minutes. I think within a conversation of half an hour, I was already casted in the film. And then when I read the script, I was like, okay, truly he was imagining me just without knowing me. डायरेक्टर का आपका जो स्टोरी के साथ कैरेक्टर मैचिंग किया होगा तो आप कौन सा यूनिवर्सिटी था? इक्फा यूनिवर्सिटी। आप क्या करते हो यहाँ पर? फैकल्टी हूँ, अभी पीएचडी कर रहा हूँ। पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग मेरा आइडिया है। सो या अच्छा बहुत अच्छा है लेकिन आपको बोर तो नहीं लगा होगा ना हम लोग सर्वे कर रहे हैं? सी अच्छा अगर लैंग्वेज के बारे में बोलना है तो मैं कुछ लैंग्वेज के बारे में बोलना चाहता हूँ कि
We love our language, everybody loves their language, ठीक है ना? Language, we feel pride about our own language, fine. But language को लेके जो ये barriers create करना ना, उस चीज़ से मुझे प्रॉब्लम है, ठीक है? जैसे कि मैंने कहीं पे भी देखा है, बहुत जगह पे मैं गया हूँ, they are, I mean, loving your language, that is the topmost priority for everyone, that should be. But उसके लिए किसी और के language को insult करना, that is what I mean, I should say that personally I don't prefer. That is what it is. So you are conversing in Kokborok. I was really happy here. थैंक यू। आप उसके बिना भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट कर चुका है या कोई शॉर्ट फिल्म वगैरह? हाँ, मैंने अभी तक so far छोटे शॉर्ट फिल्म्स, म्यूजिक वीडियोस, फीचर फिल्म्स लेके ऑलमोस्ट नियर अबाउट 15 प्रोजेक्ट्स में काम कर चुका हूँ मैंने. आई एम हैविंग अ शूट ऑन संडे एज वेल, सैटरडे संडे एज वेल. सो या, इट्स गोइंग ऑन. बहुत सीनियर हो। ऐसा नहीं है. सीनियरिटी कैसे मेजर करते हो? द नंबर ऑफ वर्क्स? नो. आप एक्सपीरियंस हो बहुत, ये बोल सकता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, चलो ये मान लेता हूँ. ओके. हाँ, तो प्रीतम जी को मैं और भी पूछना चाहता हूँ कि त्रिपुरा का जो फिल्म हो या सिनेमेटिक जो भी हो, शॉर्ट फिल्म वगैरह हो, अभी मैंने महसूस किया है कि धीरे धीरे करके बहुत सभी, हाँ, वहाँ इंडिविजुअली हो या पर्सनली हो, बहुत ग्रुप हो, ऐसे बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहा है। तो फ्यूचर में क्या हो सकता है? ऐसा कुछ हो सकता है कि बाहर की तरह हमारे यहाँ भी बहुत सारा गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग हो या कुछ काम, उसको काम जैसे कि कुछ क्या बोलो उसको, कुछ फंडिंग वगैरह हो, स्पॉन्सरशिप वगैरह, स्पॉन्सरशिप, फंडिंग. सकता है? हाँ, डेफिनेटली हो सकता है. एंड इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन ऑडियंस, है ना? जितना ऑडियंस बढ़ेगा, जितना ऑडियंस रिस्पॉन्स मिलेगा हम लोगों को, उतना ज़्यादा स्पॉन्सर्स, उतना ज़्यादा कंपनीज, बिजनेस बॉडीज, गवर्नमेंट्स वुड बी मोर बी इंटरेस्टेड इनटू इन्वेस्टिंग मनी इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, राइट? बाहर क्यों होता है? बाहर इतना इन्वेस्टमेंट्स क्यों होता है? कारण वही है कि लोग आर ऑलरेडी, ऑडियंस आर गेटिंग कनेक्टेड टू इट. बट यहाँ पे ऑडियंस आर कनेक्टेड, बट क्या है कि अ, बाहर एक इंडस्ट्री है और उसके साथ एक इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री भी है, जहाँ पे लोग इंडिविजुअली काम कर रहे हैं. यहाँ पे आई फील सिर्फ इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री है, जो लोग सिर्फ पैशन में ही काम कर रहे हैं. प्रॉपर इंडस्ट्री स्ट्रक्चर जो है, उस स्ट्रक्चर में काम हो रहा है कि नहीं. आई मीन, आई डोंट नो अबाउट कॉकबोरोक इंडस्ट्री, बट ओवरऑल आई हैव नॉट सीन सच प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री, जो कि होना चाहिए. अगर होगा, इफ वी टेक दैट अप्रोच, मे बी विल face some kind of failures, but there will be time when people will be, coming to theaters to watch our movies. तो त्रिपुरा में इससे पहले भी जैसे कि बखा फिल्म ऐसा करते हैं, बहुत आया था, वो भी मिक्स अप था। हाँ. तो मैंने सुना ये फिल्म बहुत थिएटर में चला। हाँ. तो लोग अभी ऐसा फिल्म बनाने से जाएगा, ऑडियंस जाएगा कि आपको क्या क्या राय है इसके बारे में? जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? हाँ, मेरा सवाल है, क्यों नहीं जाएगा? प्रमोशन, मार्केटिंग ठीक तरह से करो. जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो ऑडियंस डेफिनेटली जाएगा ना. पीपल हैव टू स्टार्ट लाइकिंग फिल्म्स. तो फ्यूचर में बहुत कुछ हो सकता है त्रिपुरा में। डेफिनेटली होगा. मैं भी ये वो करूँगा कि बहुत आगे बढ़े त्रिपुरा का जो भी आर्टिस्ट लोगों का जो मेहनत है, इसको रंगा है। तो Audience are supposed to come to watch films if we actually focus on targeting है कि मैंने मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है कि we first look to the audience, or we first of all prepare a structure of an audience, what they want. So on the basis of that we make films. So if we prepare films in that way, then definitely they will come to the theater. And you are supposed to say something. Actually, there is one more thing, like Boja mentioned Khaimani, like audience. So I'd just like to add that so there is also a commercial side of the entertainment industry or Tripura money, like dance music. So I think the audience, they get more attracted to such kind of dance music scene where they see like like women dancing. So if we compare like our independent industry with that commercial industry,
I would say that Manchan, we don't get that amount of funding of the commercial industry of Mantombaka. So I think audience will also have to like change their viewpoint, what they want to see. Antino ta kishamisha taiko. So audience will also have to improve their like what kind of content they want. Yeah, that's true. But the thing I want to say is it will be always, this problem will stay because I mean, at a certain level of knowledge, at a certain level of knowledge or understanding, basically, I should say, understanding what audience have. See, we are filmmakers, we are independent filmmakers, we are artists. Okay? We think it from an artist point of view, as we have already mentioned in this film about philosophy and all. So we are interested in philosophies. But people watch the film or people watch a music video for what? Entertainment. So if you want to make it economically viable or commercially viable, then definitely you have to prepare that kind of a film, or you cannot expect somebody to watch a artistic film being a 10 to 5 employee. ठीक है, वो सारा दिन काम करके घर पे आने के बाद भी फिल्म देखने के लिए वो दिमाग लगाए क्यों? वो कौन चाहेगा? वो तो चाहेगा कि सलमान खान का हुड़ हुड़ दबंग दबंग देखे, है ना? वो तो कॉमन सी बात है. So we also have to understand that thing. That is why I was talking about कि we have to analyze that what customer we are targeting to. जैसे कि अभी OTT platform वाला जो customers है, audience है, our films can be approached to them. So their knowledge and the knowledge that I was talking about कि 10 to 5 वाला जो employees है, उन लोगों का knowledge different है ना? ऐसा नहीं है कि वो लोग illiterate है, but at least they watch the film for what? Entertainment. I myself do it sometimes. कि यार अभी इतना लॉजिकल वाला फिल्म देखना नहीं है, मुझे अभी गोलमाल देखना. चलो बैठेंगे और हंसेंगे बिना करेंगे, है ना? सो वैसी भी फिल्म बनाना चाहिए. दैट इज व्हाट आई फील लाइक. तो त्रिपुरा में ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, जैसे कि हाँ, ये कुछ आर्ट भी है, कुछ डांस भी है, कुछ सेक्शन भी है, मसाला भी है. एग्जैक्टली एवरीथिंग शुड बी एक्सेप्टेड, एवरीथिंग शुड बी क्रिएटिव, देन गिव इट एज. तो नंसारिदो anyway pasale to independent Sorry. Kokborok. hade anke ke bayarok sing boroni kna tho pawro bu belake kna laika bahai ke siniti braste o te be krak khale masa ba te bahai ke son samasa ke sing tabo mutai kabang mas borong kabang ko borong je siniti braste o independent filmmaker man bani oroni advertisement ma sponsorship lo te kabang ma rang paisa ro botai funding lo nai lo bu naine dial da kuri ngoni na ke botai ke ne sing sine oroni te o story no sui nai sine ta ko boni ko pichin khna lai nem pom ta struggle thaya nan pot hai paragya prisevana ke sine lo porono che sai khna na Hano hai hambai desa nung kajing samane ekdom point kaisa struck theka sao funding rezagya or maya. Maybe among because of the fact যে previous আগে রকম যে সামংজলি ফ্যামিলি producers ono return remi ani babi inkhana maybe borok is angoro rang sabai ani usul je phayang tam khaina sa ha sa rokhen khaletung desbang khaletung ha kaisa already mane minds mindset se struggling le borok aja khane withdraw khaipai khena nga tak jini bagai ang जों personally inspiring go যেমন কি dream legend সাথে যে dress হং হাই বড় বংনি সময় অনেক struggle খাইয়া কেবো মাইয়া বরং বড় খাইনো খাই থাঙ্গা হাগা आंबो चिनि of face same o jaga no जों ताबो face खाइ दङ नि जङ तांगा जोंबो निजेनि pocket नि बाय मंसे खलायले इसे बेसे खाइना थांगा हंगा के बहुत द सुबुंना ina oran de kisa khati winar ge feeling samnai haing thanglai ota nga ke buina approach khagen ka sponsorship hisabe ke subadi insaga nga ba au khaina nga ke ampai thang ota nga ke I think maybe chung foundation strong khaina na like film community phanong kha film club phanong kha something ambi ha ke chung
kaisa organize Yeah, yeah. institution hai fel Yeah, ang dinai khaya kari hini tongwo, but borwe maybe communication gap bungna sing to kuno cover karing thango ante heta kate ching bising khorsa tongo bo ar communication gap bungi no kuno cover karing thango ke I don't know ang saimi ang oro kem no kuno sano thangya maybe mane ching or difficulty face khai tongo da but it doesn't mean that we are going to end up living this. We'll keep on continuing. So am khai thangnai because we love this. These are passion, the power of storytelling, the power of sharing cultures. Amaro ate khenong lai ta. belai ke hambai sini Tripura o kabang mo no mutai ke sunamai tongun social media ni bangi sabu tangai tong baksa Facebook YouTube ni bangi sam tangai tong borog short film kon sunamun ke short film ni je content creator bai ba jara short film bi sunanai ro professionally ke sung borong kopte ne boni hos khelaimun je kabangma no sung short film sunanai mene YouTube lo ba podrepo ke bomo tai ke bo mane busut phelaimun to content creator by short film ni short film amo karan wata Who wants to answer? You should answer. lo korabi le kople ne na ne sugal na udas I don't have the right answer, but an motek hai tabuk je short videos rogo khormani social medias rogo reels rogo je chantang movie tongmani mostly abro comedy videos mangsi quite tongna chikon mekon like borogs kisha like social message rogrina but mostly short videos rogni je length that's mainly from one minute to somewhere around 1 minute 60 seconds to something around that quite tongna 4-5 minute rong tongna and but ching the short movie khai mani to senior tini Tripura haste kabang manu short film lo sunalayo baksa comedy lo sunalayo baksa ba odrepo ke je professionalism by content creation ni wo bom hai phelai bom hai phelam ni no za busut sing bom hai ke te bon mane bono songa ni bata je professionally khaya ni thanke I think bro Pritham should answer this. The difference between short movies and content creation. See, thin line again between short films and short videos or content creation, content videos. We have a very thin line. Conceptually, almost we feel like both of them, or maybe not we. There are people who think both of them are same. They used to call content videos as short films. But content videos का जो motivation है ना, the motivation of content videos are directly to earn the attention of the audience. Getting viral. That is the main motto as far as me. And the motivation of short film can be same. Obviously, we are making film so that we can attract consumer or audience. But this is not the motivation. Motivation is to follow exactly the structure that a film should be made of. There is a structure by which a film should be made of. So that is what is necessary to be fulfilled. And that is why basically short films are get selected in festivals, but videos are not getting selected. And the most important thing that I want to say is audience know which one is video and which one is short film or film. So I think the okay. You'll answer. Tak bo sama hai. Sini je chang films na mane aro chang narrative je structure chang follow khayo tabo 3 act and 4 act and je kaisa awesome bisingo almost hanai awesome bisingo awesome go hai ko kera ko toma sanai omsung bisingo kera ko sanai omsung bisingo last of ngate mosla rui pari risinai je omte hete kaisa ngake chung bo mane chrai phangjene simi nugi phayo film cinemas rongo khayo ge bo haika zomo khaina mo songo ge omono songno motivate khayo je chung bo bor khaika no
kaisa professionalism maintain khai जों अमनो execute खायना नेता nga boyni bagay je content videos sunde borok ni bagay bo borok kaisa motivation tongo borok bo tini जों haike kaisa mane borok fataro thangi ban train khaisa kha or knowledge mangkha maybe borok bo antiken khaine je tak जों je structureize execution khaimani borok bo antiken khaine due to the fact je bo borok exposure maya ni bagi but bong thani sing tam no khung ga bong thani mantung maya tung sing khayo abo no buta belai ka hambai sini takung no belai na to ke borok joto no sini o koklam panda o sini agoli ni koklam panda o belai ske sino rang sak jora o romani bangi ke sung tini sini oro ijen nograi khai shop pa na orai phai shop pa jaro ni khuk ti je khina tho tho po belai ni borok talented te belai ni visionary te wi sunu khai tongo pe bromi motai samno lubi no go khak thansawane bromi positive je mindset borok pura samni capital muni la khandi khuni baise borok bini motai ke kinang ni bangi mutai Tripura film industry no makke sonsalai no bangi borok yak pisalai tongo ta borok no mari sawi bu lokkana kana sotto ji drai hai borok bahke struggle phaikha semo bo thaiken khai biskango ma awgana pono bo thaiwang chongmai deui ne borok timi bron tokeno lokoroni bangai lokoroni biskango togani bangai borok tili sunawi ready khaija jeno bono nubi manai bor jaga Menuti production na short film ne bumungka Jatri mane ngrabusima khana Jatri midnight journey ke no poya ke night tongdi sini o short film no se jora roi night tongmani sorry sini o koklam panda no jora nawi night tongmani balai ka hambai haine hai te sama lai kinai kaham jora o sing tini entertainment bai bu tini paulang salaya kana sung thungre mota hai sini te artist politician lo te success angai phaijak borok te kaham jaga samung ya pisada borok loko hamkhan bangai bo thai sing morok rok bai crooks rok bai mo tharo bai sing cox khalaibani ba koklam khalaibani nion bangai to wani sai to nai ro YouTube on nai to ke ba subscribe kai di te Menuti production bo thangi o short film no wa cha nai ne jora kisan lawi nai no bo nai to jaga na khat pai jopona kumbai